Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Allichirinaka achkabaligmi. Chasna tukukpi karin, huchullapi kawsaqkunapishmi, tukuykuna hatunta mancharirkakuna. Shinallatak, tukuy Judea llaqta urqukunapimi, imalla tukushkataka, washan parlanakurkakuna. Chayta uyaqkunaka, kay shukchayshukmi, kay wawa hatunyashpaka, imashikanga ninakurkakuna. Mantak Dios paypaq makiwan wakichikukta rikushpami, chashna ninakurkakuna. San Lucas 1:65-66. Kay punllakunaka, familiakunapura tandarinami, shinallatak fiestakuna trabajopi. Shuk fiestata allichishka kashpaka, tiempo ministerishkataka yachangimi. Shuk fiestapaq allichinaka, mana may sumaqchu. Chashna kaqpipish, hintikuna asinata kallarikpi, kantaqpi, shinallatak kushikunata kallarikpika, imalla randishka, fichashka shinallatak, tukuyta allichishkaka mana yangachu. San Lucas 1:57 manta 80 kamami, Zacarias paqpish, Elizabeth paqpish wawa Juan wacharishkataka kallarishpa willan. Juan paqka, Dioska shuk ashtawan alli propósito tamicharirka. Juanka, huchayillak espirituwan hundami karka, imata mana manchashpa, arrepentirinamanta willangapaq, shinallatak, hintikunapaq shunqukunata allichirinapi ayudangapaq, Jesusta uyachunkuna, Mesías ñalla shamuqrikta. Juanpaq rurayka, mana tukuy horas chaskishka ashtawan may sumaqchu karka. San Mateo 3:4 pinin, Juanka camello misma churanata churashka, kara chumbiwan chumbillishkami purikkarka. Payka langosta kurukunata, abeja mishkitami mikuq karka. Chashna kaqpipish, Juanpaq allichishka illaqpika, kay munduka mana allichirishka kanmanchu karka, Jesus rakinaman shamushka, alli willayta chaskinapaq. Imashinami hintikunata Juan allichirka, Jesuspa willashkata chaskichun. Navidadpika, kunanmi chay punllakunapi kanchik. Chaymi Jesus wacharishkata yuyarishpa kushikunkapaqka, ñukanchik shunqukunata allichirina kanchik. Navidadka, kashpashpa shina kawsakunmanta ñukanchik ashata samarinami. Shinallatak, kay chay ruraykunatapish, achka bullamantapish, karuyashpa tukuy ñukanchik yuyayta musyachishpa, Jesullapi churangapaq. Ñukanchik shunqukunata allichirinkapaq timputa chikanchikpika, Navidadka, tukuy kay watamanta, ashtawan may sumaq punllakunami kay tukunkuna. Kay Navidadka chikan kachun, chaykamaka, ñukanchik shunquta allichishun, Jesus kay ashpamun chayamushkata yuyarishpa, hatunta kushikunkapaq. Yuyarishun, Jesuska imashinataq kamaq kawsaytaka musyachishka, shinallatak, pay illaqka, maypitaq kankiman karka. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.